Metong karing maragula problema raring ortelano, ing paranom. King pa makitalamitam na ning CLTV 36 News karang kaya katamong kabalan kayang asikan karang may nga labas ang panahon, lulto a pare-pareho ang problema ini. Makiagnan niya pa ing mata sa presyo na ning krudo, akarelang gagamitan king makina ang bobombang danom. Inya naman ngening Lunes, June 24, matulala rin may $5 na ortelano king balenan ning San Simon at Tapalit. Pauli ning Sao Pakarelang atanggap, iba't king provincial capital ning Lubod, Kapampangan. Sana po pagpasyensya nyo na kung nanon kung Sao na po. Importante, yung komunikasyon mi po kanyang with your chairman, maging masanting na po at ababalo nila po rin problema para po continuous po yung Sao na manikwa kayo po ng provincial government na po. May katanggap yung 600,000 pesos sa financial assistance ing San Simon Bagong Pag-asa Irrigators Association Incorporated. Anting sawap king epekto na ning El Nino phenomenon. Aparte kanini, may katanggap lang mo namang cash at food assistance ding balang miyembro. Kaya be mo namang midinan sawap ing San Miguel San Simon Farmers Irrigators Association. Makanyan mo naman ding aguman kay nga palit. Apong Maria Samahang magpaparanom. Apong Iro Farmers and Irrigators Association Incorporated. At Kansinala Apalit Pampanga Irrigators Association. Mapagal mo ping hortelano. Pero tsaga mo naman. Ang kami na po kang diesel. Kami na po kang obra. Isto kami mo pong mitatabla. Nakayaman malulugi, bitatabla na kayaman. Maragula pong saup kaya kami rin, kalalo na po nuling gagamit na kaya pong kaing. Hindi pong kasalukuyan manabono kami. Manyaling pamombang dikot, mapagmadikot impale, uling mumuran. Samantala, basking datos na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC at tatanda ng miras kay mayigit 70 million pesos ang damage karinta na mapali, mais at kamoting dutong karing 63 barangays king probinsya. Paya kamarakaling pala king San Simon, ang miras king mayigit 15 million pesos. Kabang minabot laking mayigit libo ding ortelano at manasa na may epektuan kapanintunan. Samantala, balaos na muna man ko na impamag sa dyanan ng Department of Agriculture para king posibleng mas maragula epekto na ng kauran king agricultural sector. Ako, ingkya kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.